Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća? Dragi gledalci, dragi prijatelji, dobrodošli, bolje me našli. Ovo je 285. izdanje serijala Šta je bilo i malo je drugačije. Naime, ovo je jedna anketa, odnosno poziv na anketu, poziv na glasanje. Možete glasati ovdje u komentarima, a možete dodati u sekciju post na mom YouTube kanalu i tamo da glasate također. Danas održava skup studentske liste, njihove pristalice okupit će se u Beogradu na trgu Slavija. Pratim šta pričate, pratim šta govorite, gledam šta kuckate, vidim vaše nedoumice i primetio sam jednu interesantnu stvar. Da broj onih koji će prisustvovati ovom mitingu varira od 20.000 do miliona. Iz tog razloga ja sam odlučio napravim ovu anketu i evo i na ovaj način vas pozivam da glasate u komentarima i da napišete broj pristalica koje očekujete na ovom mitingu. Vidjet ćemo ko je najbolji prognozer, ko bude najbolje prognozirao, proglasit ću ga za pobjednika u prvom sljedećem izdanju serijala Dnevnik uživo, odnosno u Dnevniku uživo koji ide u ponedeljak u 8:30. Također možete da glasate i u sekciji post, kao što rekoh, bit će iste brojke otprilike u pitanju, isto pitanje i isti odgovori. A pitanja su sljedeća: koliko očekujete simpatizera studentske liste na današnjem predizbornom skupu u Beogradu? Od 20 do 50.000, od 50 do 100.000, manje od 20.000 i više od 100.000. Zašiljite olovke, prstiće i glasajte, dragi gledalci. Zaista nikada nisam video da toliko taj broj koji pominjete ide iz krajnosti u krajnost. Čini se da je to pomalo i subjektivno, ali zašto da ne napravimo ovu jednu lepu kladionicu preko ove emisije. Izvolite svi u napad, ja vas srdačno pozdravljam iz Beograda sa mog malog ranča gdje ću pratiti sva dešavanja i kao što rekoh, ko bude pobedio bit će proglašen za pobednika u Dnevniku uživo svečano u ponedeljak. Vidimo se, želim vam lep i prijatan vikend, da uživate u njemu, da ostanete na bezbednom, da ostanete na sigurnom, da ostanete na toplom, jer takav će ovaj vikend biti. Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća?